Mwiriwe mwese. Cabinet members here present, Chancellor of the University of Rwanda, Chairman of the Board of Governors of the University of Rwanda, members of the Board of Governors, Vice Chancellor and Deputy Vice Chancellors, University of Rwanda staff, graduates and families, distinguished guests, a very good afternoon. It is a pleasure for me to be back here in Huye and join you once again on this occasion of the 10th graduation ceremony of the University of Rwanda. Indeed, I was here 5 years ago for the 6th graduation ceremony. Reflecting on that visit, I am delighted to witness the significant progress achieved since then. I wish to begin by congratulating our 8,000 graduates in various fields of their studies. You are the reason why we are gathered here, and we commend your efforts and determination throughout your academic journey, which has led to the achievements we are celebrating today. I have no doubt that the University of Rwanda has equipped you with relevant skills, knowledge, and values. We therefore anticipate your contribution to addressing our development challenges. As you go out to serve our nation, we expect you to make a meaningful impact that will positively transform lives in your communities. Today, my message to you, dear graduates, and also to the Rwandan youth in general, is to uphold values of patriotism and integrity. You should think big, seek innovative development solutions, and undertake impactful projects that benefit both yourselves and the country. You should always remember that the positive transformation of our country begins with you. I therefore encourage you to seize every opportunity that the country offers you. As you move forward, remember that your success is linked with the development of our nation. Our distinguished guests, this graduation ceremony is not only a proud moment for the graduating class, but also for the University of Rwanda's management, staff, and partners. Your commitment to providing a supporting learning environment for our students is truly commendable. Today, we also acknowledge the parents and guardians and sponsors for financial and moral support provided to ensure that these graduates pursue their studies to completion. We cannot thank you enough. On this occasion, my sincere gratitude also goes to the leadership of the University of Rwanda. In particular, the government of Rwanda would like to thank the Chancellor Patricia Campbell and the Chairperson of the Board of Governors, Prof. Paul Davenport, for your continued efforts in steering this university forward. We commend your efforts in ensuring the university's transformation by improving education quality, research, and streamlining management and governance structures. The successful completion of studies for our graduates would not have been possible without the appropriate support of the academic staff. I therefore wish to thank in a special way all the academic staff for your dedication to the growth and the success of University of Rwanda. Your hard work and the tireless commitment
commitment to the vocation of teaching have been instrumental in the success of our students. The government of Rwanda thank you for your outstanding service and for always going beyond to ensure the highest standards of education. I also take this opportunity to thank all researchers, administrative and support staff at the University of Rwanda. We appreciate your dedication to creating a conducive learning environment for our students. Distinguished guests, as Rwanda aspires to become a knowledge-based economy and an upper middle income country by 2035, the contribution of our universities is key. Our universities should strengthen their research capacity and equip graduates with the right set of skills and the knowledge to drive our socioeconomic transformation. Achieving this goal requires robust collaboration between our universities and the private sector and industry actors. The government commends the private sector's role in shaping curriculum, offering internships, and generating jobs opportunities to our students. We encourage the University of Rwanda to continue exploring academia-industry linkages to leverage the expertise and resources of private sector actors and ensure skills development of our graduates. Similarly, in the pursuit of advancing University of Rwanda's academic landscape and meeting growing industry demands, our teams have been diligently working to reform the University of Rwanda to uphold the highest standards of education. We are glad to note that since the beginning of this exercise, we have already seen some quick wins, such as the increase in the international student numbers. The fact that 126 students from 24 countries across the globe are graduating today highlights the success of the University of Rwanda in attracting international students and expanding its global reach. It is essential that we maintain this momentum. That is why the recent reforms approved by the Cabinet earlier this year will continue to be implemented. Of course, this will be done progressively with full implementation relying on the active participation of everyone. The government of Rwanda would like to acknowledge all those involved in this reform exercise for their contribution in developing innovative and sustainable solutions to transform the University of Rwanda into a world-class institution. It is true that these reforms took time, but once fully implemented, both the government of Rwanda and the University of Rwanda community will greatly benefit from it. Dear graduates, as I conclude, remember that you are the pride of this nation. Your journey has not only equipped you with knowledge, but also with values that will guide you as you step into the world. I once again congratulate you and wish you joyful celebrations and successful future. I now wish to continue briefly in Kinyarwanda. Babyeyi batumirwa mwese mwitabiriye uyu muhango, nongeye kwishimira kwifatanya n'umuryango mugari wa Kaminuza y'u Rwanda ndetse namwe kuri uyu munsi w'ibirori byo gutanga impamyabushobozi ku nshuro ya 10 muri Kaminuza y'u Rwanda. Ndagira rero ngo shimire cyane abanyeshuri barangije bagera ku 8 batubwiye bakabanije amasomo yabo uyu munsi, akaba ari nabo baduteranyirije hano kugira ngo dufatanye kwishimira umusaruro bagezeho. Turashimira cyane umwete n'imbaraga abanyeshuri bagaragaje mu myigire yabo, bakaba bageze ku rwego rwo guhabwa impamyabumenyi mu byiciro bitandukanye muri Kaminuza y'u Rwanda. Uyu munsi
n'uw'ibyishimo kuri mwese n'imiryango yanyu kuko mwayihesheje ishema ndetse mugashira ishema igihugu cyacu. Guverinoma ibatezeho umusaruro ukomeye mu gukomeza guteza imbere u Rwanda, kandi turabifuriza ishya n'ihirwe mu buzima bwo hanze y'ishuri no mu mirimo itandukanye muzakorera igihugu cyacu. Batumirwa mwese rero umunsi nk'uyu kandi bari umwanya mwiza wo gushimira ababyeyi ndetse n'abambanjije babashimiye, abarezi, abarimu ba kaminuza, abashakashatsi, abaterankunga n'abandi bose bagize uruhare mu myigire y'abanyeshuri barangije amasomo yabo. By'umwihariko turashimira abarimu bose ba kaminuza ku murava n'ubwitange bakorana akazi kabo no gutanga ubumenyi. Guverinoma izirikana imbaraga nyinshi mukoresha kugira ngo abanyeshuri babashe kwiga neza kandi igihugu gitera imbere. Turashimira kandi ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda ku ntambwe ishimishije Kaminuza y'u Rwanda imaze gutera, by'umwihariko twishimira ko mu banyeshuri barangije amasomo yabo harimo abarenga 100 bakomoka mu 24 bitandukanye byo kwisi. Ibigaragaza ko Kaminuza y'u Rwanda ikomeje kunoza ireme ry'uburezi buyitangirwamo ku buryo n'abanyeshuri baturutse hanze y'u Rwanda bishimira kuyigamo. Kunoza ireme ry'uburezi rero bigomba gukomeza kandi tukinda ko intambwe imaze guterwa yasubira inyuma. Nkuko mubizi mu ntangiriro z'uyu mwaka hatangajwe amavugururwa ya Kaminuza y'u Rwanda yari amaze igihe ategurwa ariko yemejwe n'inama y'abaminisitiri mu ntangiriro z'uyu mwaka. Uyu munsi turishimira ko bimwe mu byari biteganyijwe muri amahugurwa byatangiye kugwa mu bikorwa ariko bikaba gikomeza gushyirwa mu bikorwa. Hari n'ibindi bizagenda bikorwa kandi mwese muzakomeza kubigiramo uruhare kuko impinduka twifuza muri kaminuza twese zizatugirira akamaro, ari kaminuza, ari abakozi bayo, ari abarimu ndetse n'igihugu muri rusange. Banyeshuri mwahe impamyabumenyi, ubutumwa bw'ingenzi twabagezaho uyu munsi ndetse n'urubyiruko muri rusange ni ubwo kwitwara neza, mugakunda igihugu, mugakorera igihugu kandi mukirinda kwiyandarika. Mugakora ku buryo mukoze bitanga umusaruro, ari umusaruro ku nyungu yanyu bwite, ari umusaruro ku miryango yanyu, ari umusaruro ku gihugu. Mbasaba rero nka Guverinoma y'u Rwanda tubone kubasaba kurangwa n'indangagaciro nziza z'umunyarwanda mu mirimo itandukanye muzakora, kandi tubamenyesha ko igihugu cyanyu kibatezeho byinshi mu kugiteza imbere no mu mpinduka nziza z'amajyambere. Murakoze, mukomeze mugire umunsi mwiza kandi mugire ibirori byiza. Turabashimira.